medase ene da so me shaw ewo Adom TV dwumadi a ato ne din Nkuranhyemre me am te dwumadi ho kya me di am nyeso ya Apostle Dr. Nita Ekutegu ene me den nsem bi ekoso ama abrabomu nyoma esombo esa ekura wonsa no. You have a life to run and live. You have a life to run and live. And you cannot allow the issues of life to detain your destiny. Can't you I have a life to live. I have a life to run. And I cannot allow the issues of life to detain my destiny. You can't detain us out here. Say, so be achiwa kwashe baby no atuprumu. O abrabo bi ese wo bo. O nimde bi ese wo na die abrabo mu. O ade bi ese wo ye ka abrabo ho. O sibon bi ese wo na die ma abrabo. E ma abrabo akoto krane enipa no kasa enka sa ne ye nkoshe. E ma obi ni ye, e ma obi hwehwe wo bi. E ma obi suban bi ne kasa bi enka abrabo nhye. Na kai se abrabo a wo boyi etoji wankasa. Esese wo ma abrabo kwan na ne anim ye bia eba so. Use every day to follow the path towards your destiny. Abrabo ewo ne nti a wo baaye. Wonim se wo de nti a wo ba wiase. There's a reason why you were made the way you were made. There's a reason why you were made a Gan and a Khan from the Volta region, from Northern region, wherever, Brunga, Western and Central. There's a reason why you are called the way you are called. The reason why you are a woman or a man. For one reason or another, you were made for a reason. Find out where you were made and pursue that. That's only when you can reach your destinations in life. Baby, ni ebu abrabo yehwa manfo de so na edibu bra. And away ye say maybe, and away for hano ye meso mefa obi. Enye obi abrabo na ye ka se bebo. One kasa, wo de ntia wo ba wiase. You have a defined destiny to pursue. Therefore, every day create pathways towards your destiny. To be a bechi ade. To be a enkoyi. Me tata abrabo no ensam yensa na me to ma dwen proso. Ensam yensa pe na boma abrabo ho ban. Me kan kira life goes on. Life goes on. Abrabo ekoso. Whether I'm happy, whether I'm sad, whether I'm strong, whether I'm weak, life goes on. If I'm intelligent, life goes on. If I'm stupid, life will go on. If I'm wise, life will go on. If I'm stupid and foolish, life will still go on. Wherever I am, life will go on with who I am. Abrabo bekomu akoso said ya metie bia no. E na baba fa so ebu bra ma me. Enti me start abrabo no, me da say mo to madwen so say life goes on. Abrabo ekoso. And life goes on with what I am and who I have in my life. Abrabo ekoso ni nyina so ene nipa me yo, ene nipa wo kama abrabo amedi bubra. Who are you? Me nka say oh yeah Mrs. Wine and Mr. Wine. You can who are you? Hina wa ho odne ehye. What are your strengths? Your strengths define who you are. For me, my strengths are into motivation. My strengths are into respect. My strengths are into communication. Me ma ho odne e wo me no eye enkuranhye. Ma ho odne eye nokuredi ni pepepe yo. Ma ho odne eye kasapa. These are my strengths. There are other ones. So say nipa bia unu nua eye wa ho odne abrabom na kai say abrabo be koso. Na ekoso no etwe akọ. Na de twe akọ no eye nia wo yo. Suban wo anyone e ben wo. Life is a journey filled with ups and downs, triumphs and challenges. Abrabo eya kwentio. Ya wo ketekete sa na ote na day. Wanyini ebi say wanyini na woni sika da bank. Abrabo nyina so onye sika wanya. Abrabo nyina so enye fa ho. Niam awde fa ho. And enye ejapade. You know, life is bigger than what you see as success. Me won krofobia wedding kunuma abrabo munye sika wonya aye. Me modini no be aka sese be makwe hwehwani mu. Ba ye wo woni a wodi aka nipa no mu na nye sika wonya aye. Wa bu component hwa abrabo mu na kaka krofobia wondi ema wo nkranhye na wondi e kire wo se nipa wabu brapa
na kai se wo japade bi ana men kan Yesu Kristo di enkyere wo wa hono amanfo aye hwehwemu ahwe ye hu se Yesu otokai ana osidampo no nipa mo ne efupon kono otena kire kokoro mu no beda akotokai wa hu ye na ye ni abre japade kese ena ama ye wire free de nti e boy yen japade nti wo mfa ni die ma wukunu japade nti wo mfa woni die ma wo yere ahonyade nti wo mfa ni die ma wadwuma wura kro no na wo bo adwuma mu ho wa hu eni bre a ejina japade ni sika so nti no ama ya pare ya brabo de nti e ba wiase nso brabo ekoso adechi bi ekoso adesem bi brabo ekoso ni awo ya adechi ni adesem no ebe kire na abenya abrabo ya kwantrio a ni nyina so ni bi yefro ebu ani ahwase ebu ayegina tintin ebu ani abubu ni nyina kusi se ni abegina wo nanso aye eja wodin awon chimba adwenso no na be cheso abubra mo bi owu eja ne sika a ne sika ase ahye mo bi owu a oja dan bebre so yenka ne mpo mo bi a wanya dan na ne suba ne ye odada di enti no ama ne di aka nipa num ye fa no ejapade a eka sunsum ajapade ye wo ejapade ahodo miensa ye wo ejapade a eye hunam ajapade material things ye wo ejapade a wo sunsum ene wo ejapade a ka nipa adwene mu 3 properties in life. Which one are you building? Well, we see there, yeah. Okay, but don't forget to live spiritual and mental properties as well. Papa yeboy, unya dia eye. Unya sika dibi. Nanso kai se, ye wajapade mienu aka se wuja na chire. Spiritual property and mental property. Emu de na wuja. Wo de no answer there bia napa me pesika me pedi ho e bribe kase sebe abrabo anipa ense nipa bo na wo bo entro ekoba nyina wo dibi krono ekoba nyina wo dibi chese nioma eni se nipa yo esa ahonya de sika nti wo yobi dan kwa ma obeka nchina gu na obehunu de beba abrabo akire me de ma abrabo me boy me pesika ba me sombo ma me eni se me jajapade ato nipa adwene proso ena nipa sunsum enwa he anwo major spiritual property na major mental property asema wonte bi da ho and dem aka kire say ye wajapade ahodo miensa material or physical properties, spiritual properties and mental properties. Mesra wo say emra wo pe honam mu nyoma no ka hunu sa wo gya sunsun majapade ene adwene majapade amanchirima ene obusuafo no oman na ye kawa ya nkawa nsu ya kawa bo nsama ma wo asudimpa so wo gya chire papa amanipa yiri se bakasa ama ho ato amenya spiritual property baako life goes on ediam yeso apostle Dr. Nita Kotego umamena Webek Ampedu na Thomas ni ade na camera fo ni sanfo nyina wadom ase wo a onya amrehwe me da ase papa koso ahwe badwamu wono nyame entina